барномаи суҳбати рӯз. дар асри 21 истифодабарандагони телефони мобилӣ кӯшиш намуданд ки васеъ истифода кунанд аз телефони мобилӣ ва ин замон тақозо намуд ки ҳамин гуна бошад ва бояд мо фаромӯш накунем ки фарҳанги истифодабарии телефони мобилиро мо бояд дошта бошем. салом арз мекунем бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. чуноне ки шумо аллакай пай бурдед, дар барномаи суҳбати рӯз роҷеъ ба манфиату зарари телефони мобилӣ суҳбат мекунем ва моро ҳамроҳ ҳастанд духтури дараҷаи олӣ Қутбиддин Ҳалимов. хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. саломат бошед. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумост. мехостем нахуст аз зарару манфиати телефони мобилӣ дар ҷомеаи имрӯз ба инсон суҳбат карда бошед. ахири асри 20 ва аввали асри 21 як даврае шуд ки боиси пешравии илму технология дар соҳаи компютеризатсия ва алоқаи мобилӣ шид. аз ҷиҳати агар иттилооти гирем як хушбахтона аст ки мо бо воситаи ино метавонем ба воситаи дуру наздик бо хешу пайвандони худ дар алоқа бошем. аз ҷиҳати зарарваш ин аст ки ино метавонанд ба бемориҳо гирифта оваранд, ба нуқсиҳо вард расонанд ки оҳиста оҳиста натиҷагирии онҳо ба организми чӣ кӯдакон чӣ калонсонон як зарбаи шадид оварда мерасонад. истифода бурдани телефонҳои мобилӣ дар ҷамъияти имрӯза боис мегардад ки бисёртар ба бемориҳое ки ба системаи марказии асаб, ба системаи гардиши хун, нафас, ҳозима ва узвое ки ба ҷинсӣ вобастагӣ доранд зарари худро оварда расонад. тибқи маълумоти омории операторҳои алоқаи бесим тақрибан 70% истифодабарандагон бо телефон зиёда 30 дақиқа дар як рӯз гуфтугӯ мекунанд. 30% дигари одамон бошад дутоги телефон доранд ва 40% дигар шаҳрвандони мамлакат шабона телефони ҳамроҳро истифода мекунанд. мехостем ки тавсияҳои худро вобаста ба ин масоил гуфта бошед. дар ҳақиқат истифода бурдани телефонҳои мобилӣ дар ҳолати зарурат будан ҷоиз аст. аз ҳолате ки вақте ки ба мо лозим нест, вақте ки шабона хоб мекунем, вақте ки дар ҷои дигар ҳастем, хубтару настар мебуд барои истироҳати доимии худ шабона ин алоқаи телефони мобилиро на камтар дар ҳудуди аз 1 метр, аз 70 см то 1 метр аз худ дур монем ва аз ҳама беаш он аст ки мо хомӯш кунем ва оромона хоб кунем. ҳангоми истифода бурдани ин телефонҳо ва ҳангоми хомӯш набудани ин телефонҳо метавонад ки масалан баъзе паёмакҳое мебиёяд, зангҳое меояд, и ба ҳолати хоби мо асар мекунад, таъсир мерасонад ва мо метавонем ки худро ноҳинҷо риз кунем. вақте ки организми одам ба хоб эҳтиёҷманд аст, вақте мо 8 соат 6 соат вақти хоби худро агар ки сарф карда натонем ва хоб карда натонем, метавонем ки тамоми рӯз чикор кунем, аз ҷиҳати ҳам рӯҳонӣ ҳам ҷисмонӣ танқисӣ кашем ва оҳиста оҳиста ин нуқсиҳое ки мо гуфтем метавонад ба бемориҳои музмин оварда ба организми мо таъсири худро расонад. телефонҳои мобилие ки мо истифода мебарем ва баъзо пайваст нест, хоҳед нахоҳед, агар хомӯш ҳам ки бошад, онҳо як миқдор мавҷҳои электромагнитӣ ки аз худ ҳосил мекунанд ва оне ки батарея доранд ки дар онҳо ҳастанд мехелиста ва метавонад ки ба организми мо, ба организми чӣ калонсолон, чӣ хурдсолон ва чӣ ҳомиладонон таъсири зарарнок худро расонад. барои ин вақти хоб будан хуб мебуд телефоне ки хомӯш бошад дар дигар хона ё дар ҷое ки бошад ки аз мо тамоман дур бошад истад беҳтару нақстар. барои чӣ дар алоқамандӣ бо компютерҳо, телевизорҳо, яхдонҳо ва пешкҳои электрикие ки дар хонаи мо ҳастанд, онҳо якҷо метавонанд ки амин мавҷҳои электромагнитро дучанд кунанд, зиёд кунанд ва зарари онҳо ба тамоми системаи организм оварда мерасонад. умуман истифодаи бемаҳдуди ҳамин телефони мобилӣ мушаххасан мехостем фаҳмида бошем ки ба кадом касалиҳо оварда мерасонад. истифода бурдани аз ҳад зиёд, аз меъёри зиёди алоқаҳои телефони мобилӣ асосан таъсир мекунад. мо чӣ хел мекунем? мо бисёр вақт телефонҳое ки истифода мебарем ва ба бехи гӯши худ бурда ба воситаи онҳо гап мезанем. аз фанни биология агар мо дида бароем, дар гӯши мо сурфаи гӯш аст ва пардаи дохилӣ. дар дохили гӯш аст буд асабое аст, асаби какахлярие ки пардаи гӯштро ҳангоми гав задан ба лапиш меорад ва ба ҷунбиш мо метавонем садоҳоро оҳиста оҳиста чикор кунем, ба худ қабул кунем ва ҳар як овозро метавонем ба тариқи ҳарфе калимае ки ба худ қабул намоем. ҳангоми аз ҳад зиёд истифода бурдани инҳо метавонанд ки чикор кунанд? дар зери таъсири мавҷҳои электромагнитии телефонҳо аст дар системаи маркази ҳаб хел ҳуҷайра ҳастад нейросито. нейросито онҳо аз чӣ иборат аст? Аз тана ва аксону детрито. аксону детрито чианд? инҳо ҳуҷайра ҳастанд ки ба як таваш импулс қабул мекунанд, мавҷро қабул мекунанд ва ба тарафи дигараш метиҳанд. ҳангоми аз ҳад зиёд истифода бурдани ин мавҷҳои электромагнитӣ онҳо чикор мекунанд? таъсир мекунанд ба ҳамино ва лапиши мавҷе ки дар организми одам дар муддати
2 миллион сол یا 2 ملیون سال هست که ما کار میکنیم و همه رو انگیزش رو به خود قبول میکنیم و خود رو در محیط بیرون فعالانه مثلا این چیزا رو استفاده میبریم، همین اوستوسا چی میشود؟ خاموش میشود و اوستوسا میتواند که همین حجره رو که در ارگانیسم است، سیستم مرکزی است، اوستوسا چیکار کند؟ نیست کند یا اوستوسا با کم شدن فونکسیای اساسی اون آورده رساند. اولیمون در شویتسیا، روسیه قید کردن که هنگام استفاده بردن همین حجره تلفن موبیلی در بین موشهای آبی ماسکه سیمین که میگن استفاده بردن، هنگامی که درگیرون میکنن یا زنگ میزنن دل اونها اوستوسا چیکار میکرد؟ از کار میمون. هنگامی که خاموش میشد اونها باز دوم بار با فعالیت خود سر میکردن. این چون استفاده بردن در بعضی ساده‌ترین و همین موبیل‌های تلفن موبیلی رو هنگام استفاده بردن حجره رو واسه میشید خشک میشید. برای چی؟ در متأثرین وقتی با حجره که آنها چندین میلیون سال پیش از آدمیزاد پیدا شدن، آدم‌ها پیدا شدن، استفاده بردن اینا رو به این درجه آورده رسوند در پس اِوولوسیای علم ارگانیکی ما که بعد اونها پیدا شدیم، اونها میتونن که به ما ضرری از این هم زیادتر آورده رسوند. چوز به در داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. همین که سیستم مرکزی است ما که وقتی کوهید خراب شد اوستوسا ما چه کسل میشیم؟ کسل اساسی ما میشود عصب خستگی، میتونه آورده رسوند به فشار بلندی و ایرانشوی سیستم هاضمه. ایرانشوی اگر نورسان باشد میتواند آورده رسوند به کم نسلی، بی‌نسل شوی و اونها تقسیم رسوند به غذای جنسی چی مرد و چی دختر. саломат бошед. Чуноне ки ба мо шумо маълум аст, акнун дар замони имрӯза хусусан дар ҷомеаи Тоҷикистон зиёдтар кӯдакону наврасон ва ҷавонон истифода мекунанд аз телефони мобилӣ, аз бозиҳое ки дар дохили онҳо аст, аз интернете ки масалан пайваст аст бо анамон телефони мобилӣ. Назари шумо дар ин бора чи аст? Масалан аксар волидон кӯшиш мекунанд ки фарзандони худро банд кунанд бо анамон планшету дигар воситаҳое ки масалан имрӯз рӯи кор аст. Чӣ назар доред шумо? мо барои кӯдакони худ, барои насли наврас جنایت میکنیم. برای چی؟ برای که وقتی که معاینه طبی میگذارند، وقتی که ما میبینیم ما در علم طب میان و از تشخیصات ها میگذارند، قریب 30-40% نورسان کودکان یا بیماری چشم دارند یا که عصب هستند و با اندک انگیزش میتوانند که همین خیلی انگیزنده کنند، همین خیلی با ما ریاکشن نشون دهند که این مدت 10-20 سال اول این خیلی نبود. باز ما چه خیلی که میبینیم بسیار کودکان که با مرکزهای سلامتی با دکتران عصب شناس اطفال مراجعت میکنند، یک علامت هست، علامت فشار بلندی داخل کستخانه سر. مدت 30-40 سال اول چه که در اتحاد شوروی بود این بیماری ها نبود. برای چی زیاد شد؟ برای که از موبیل علاقه موبیلی کودکانی که نورسته که نو 4 ساله 5 ساله و اون زیاد هست، برای خواب کردن، برای که غم ندهند و برای شناشتن ما با اونا پلنشت‌های خود رو میتیم، تلفن‌های خود رو میتیم با یک چیزی که ما رو دیگر غم ندهند و از پس کار خودمون شویم و استفاده بردن این تلفن رو من میتونم مثال برم از تجربه شخصی خودم که کودک رو پیش ما آوردن و چقدر وقت با از طریق پوست گرد چشم چقدر اذیت میکشه. در علم طب یک علامت است، علامت اچکی میگن، سیمتوم اچکی، علامت عینک. این کی پیدا میشه؟ وقتی که انگیزنده به حد زیاد باشد. بعد وقتی که من با مادر کودک هم صحبت شدم، با والدین و هم صحبت شدم، همین فهمیدیم که باید بسیارتر از پلنشت و تلفن و نوتبوک و کامپیوتر دویمو استفاده میبرده است. بعد چقدر استفاده بردن همینو اون کودک دیگه استاد چشمی و دیدن و بینش و نهایت درجه 30-40% از معیار همین کودک پس شد. ما استفاده بردیم و استاد با والدین نصیحت دادیم، نصیحت کردیم که همین آهسته اگر ما دور کنیم میتونیم که کودک خود رو چیکار کنند؟ سالم نگاه دارن. در حقیقت وقتی که ما کودک رو دیدیم یک دهشت زیر میکرد. گرد چشمون هم کودک 9 ساله تماما سیاه شده رفتگی بود. با یک عذاب، با یک مدت یک نیم مایده همون چیزی که 31 بود ما نیست کردیم. با واسطه دکتر چشم باشد واسطه بیناییشون رو مایده کرکس کردیم. 100% هم اگر نقض نشده باشد ما با یک نتیجه اومده رسیدیم که وای کودک واسطه نقض شد. بعد 1-2 هفته آوردن ما دیدیم که در حقیقت کودک سالم شده است و میتواند آزادانه کتاب خواند. مدتی که استفاده می‌برد مادرش در حقیقت وقتی ما گفتیم کتاب خوان و کتاب سفید خوانده دیگر نمیتوانست. سیم‌هایی که افزایش‌کننده صداهای اونها نسبتی که به واسطه تلفن موبیل ضرر اونها کمتر میشد. برای که اون موجی که تاثیر میکنه، موج الکترومغناطیسی از گوش ما با مسافه دور میشه، 60-70 سانتی متر دور میشه و ضرر اون کمتر است. نه که در دو حالت هم که بینی وقتی که ما استفاده میبریم از ماینستر ما دور هم باشد، موج الکترومغناطیسی از بدن ما دور نیست.
барои ҳамин вақти истифода бурдани телефони мобилӣ хуб мебуд бо 3 ангушт истифода барем. ҳангоми бо кафи даст доштани телефон ва гап задан бо ӯ вай қариб 100% мавҷи электромагнитӣ вай зиёд мешавад ва таъсирнокияш зиёд мешавад. истифода бурдани аз ҳад зиёди телефон метавонад оварда ба касалҳои саратонӣ оварда расонад, чӣ дар майнаи сар ва дар дигар ғадудое ки дар организм ҳаст оварда мерасонад. то 18 солагӣ организми ҳамон медонем ки дар вақти афзоиш аст, инкишоф аст. истифода бурдани ин алоқаҳои мобилӣ, телефонҳои мобилӣ дар организм таъсир мерасонад ва оварда мерасонад ба беморие ки тамоми организмҳои узвои мо, узви бадани мо оста чикор мекунад, ё паст мешавад ё оҳиста таъсир мекунад ба инкишофёбии чӣ майнаи сар, вайроншавии ритми кашиши дилҳо, нафаскашӣ, системаи ҳозима. Масалан мо системаи ҳозима мегӯем вақте ки оно таъсир мекунад ба чӣ оварда мерасонад? Оварда мерасонад ба вайроншавии иннерватсияи меъда, рӯдаи 12 ангушта, талхадон, ҷигар ва дигарҳо. Ино оста вақте ки функсияи худро вайрон кардан, вақте ки функсияи оно оста аз байн рафт, дигар иммунитет ҳам суст мешавад, гардиши хун ҳам кам мешавад, камхунӣ дар назар мерасад, гипотрофия мешавад ва метавонад масъулияти организм суст шавад. ва андак вирус ё андак микробҳое ки ҳастанд метавонанд ки ба организм таъсир кунанд. дар организмҳое ки суст мешаванд аз ҷиҳати масъулияти ҳамин ҳаст шарти патогенӣ мегӯям, вақте ки дар ҳама ҳаст ҳамин бисёр чизо вай метавонад фаъолияташ дучанд шавад ба оварда ба як микробе шавад, як вирусе шавад ки дар организми одами солим ҳаст, дар организми одаме ки масъулияташ суст аст вай метавонад тамоман фаъолияташ дигар шавад ва патогенӣ шавад. саволи минбаъда ҳамин гуна мешавад ки зарурат дар чи аст ки масалан мо ба кӯдакони наврасон телефонро медиҳем? чӣ зарурат дорад? Зеро ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд низ зикр карда шудааст ки бояд хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз телефони мобилӣ истифода накунанд. барое ки аз ин чизҳо истифода намуд баъд бисёртар корҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ дар байни чӣ талабо, чӣ муаллимон, волидайн аз тариқи садову симо баромад карда фаҳмонем. дар мактаби миёна аз истифода бурдани ҳамин телефонҳо даст мекашиданд, беҳад нағз мешуд, чӣ ба нафъи ҷомеа мешуд, чӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ як зарраи маблағе ки ино истифода мебурданд ба китоб, ба дафтар, ба қаламу ба дигар чизое ки барои хондани талаба зарур аст истифодаи ва равона мегардид, беҳад нағз мешид. истифода бурдани болҳавасонаи ҳар як чизе ки олимои дигарро ихтироъ мекунанд мода мебуранд нишон метиҳанд мо мегирем ба зарари фарзанди мо аст. дар тоҷик стандарт ҳамин аст ки оя ба воситаи килограмм ҳисоб мекунанд, 1 килограмм майнаи сари ҳисоб 1.6 ватт бояд бошад. барои телефонҳои мобилро вақте ки 18 сола боло мешавад мо мехарем, ҳамина дидан дар ки стандартизатсияи мо гузаштагӣ аст метрологияни. ташаккур барои суҳбат, ташаккур барои маслиҳатҳои солиму созанда. бинандагони азиз, суҳбате доштем атрофи манфиат ва зарари телефони мобилӣ. хайр, то барномаҳои дигар саломат бошед. барномаи суҳбати рӯз.